بله برنامه خبرینه دوام دکه نال استودیوی میوانکی مهیا باور برشاو کوردیناتور گشتی پرتوکا کردی نقطه کم مسابقین امی لسر پرتوکا کردی نقطه کم بپیون و لسر اینترنت بازار کردی کچاویه امی جه بپرسن باور خیراتی سپاس مستقبل بجار سپاس مالتا و بله باور yani هم دست بیاوی بکن صحبتی بکن از بیشم که او فکر چاوهات yani usa اون دست به بازاریا پرتوکین کردی بکن سر اینترنته بله مستقبل فکر 2 سال بری بو دیاربکر شخص از زناب پیاسا پرتوکین کردی دابوم همان دمی کوبارک در تخص بناوی و جورخنه جر بالا میکشد کو والله یک او حیال سر اینترنته و شخص پیاسا کردی ده هر دمه ده هر تشتی ده والله حیال سر اینترنته جر پرتوکانج بالا میکشند و من تخصص کاری که وساج بکم ده حوالی من هیا یک بسمای من یک خاله من ما گفتم به همراه کاری چکن سیکس 2014 هایلونی من دست وی کاری کرد و پیشی من ام لپی ناو گریان ام چه ناو دینن گرک ناو هبود بیرامده لما خابن تواهی استاندنه هری داوی من پرتوکا کردی مستن ما قبل ناوی کردی به و پیوا پرتوش تا درباس به و سام چرمه همه هیا یا تکنیکی کر چرمه و تکیل داینه و شانخانان و کسی کجوی کاری فهم کن ام باره کردن تکیلیه و دم 2015 که چلیجی کو بنگه تمام بو ما اعلان کرد و من دست فکر سامست yani kasko az zanım dusse kesindin az bejim yani je komendin duhastın tiştek usab kin rasti ejberku minaken ve mesela jbo Türkiye ve Avrupa'ya gelekene o gelek şib serketiye gelo yani o bazari bigişti bazari ya ser internete pevisti ki çavaya yani çava pevisti derken gelo gelek kes duhazın mesela ser internet ticaret bikrin دما منو دست فکر آنج برای دست فکرینه وقتی گویی من چند کسان هم شویرین و کسی که همجرا دشوریان دگوتن والله پروژه ما بو هم تخصص تکوسا چیکرن لی راست توحید د پروژه مانه یعنی دست فکر نکربون دما من دست فکر جی مگوت یکیالو پرتوکین کردی زدن نخوندن لگور لیکولین لگور استاتستیک آنجی در دور 1500 خوینرین کردی هیا گرت چخاز ورا فروتن و لسر اینترنته ملت مجی بهتر باوریان سر اینترنت نای ناستینن ل پشتی که مدرس فکر آراز برتک ارنی گلکی باش هات بهتر در وی ولد و در وی کردستان لکردستان جهن باجارندن من باجار گلک برتکم باش هات و جغینی شرو پیچونین شش مهداوی کار گلکی باش yani diğer van pevçunan kare ve frotuna kiteban sen interneti her kutçe baştı. Tamam şerida ne sekni? Yani disa karbaş bu le henek gravasti ki o şernabiya da behter bahata frotun mukabil mesela Merdin her daim der rezan da yakemin bu her daim başta taybeti koser mi olsa taybeti koser onu sebi gelek baş bu silopi gelek baş bun le bakabın anhal olur nek sakiniye inşallah ko afşar o pevçun Kurdistan ko baqada ama behter heda qabdan wan daranş başa az ve persim behter kijam bajar kitap jwa dixwaze dikre o herusa kijan velat jber kun derve velat şey kitap bifroşin böyle Kurdistan her zede Merdin wan ev her du Diyarbakır bajarak mazına اللي an ver çam pırtuk froşe mehne anji belki Diyarbakır'ı ligor bajarından kemter tuğunu mesela Merdin onu sebin bajarak Kürde vartır o beşin Kürdi cihanın belki beşin Kürdi beji ligor behter testandan li Kurdistan li tavahi Türkiye İstanbul belki bajarak mazın o Kürdi ligor gelek deji derveyi veletçi Almanya Almanya. Her izlede Almanya o Svisre. Tecrübe Kürt ve dere dijin milyon eksetir Kürt tebu. Derveci behter Türkiye'nin zarokan tefrotun. Le Türkiye'ci behter Romano Çirok. Derve yani Türkiye'nin zarokan gel o çima kesin kule dervene duhazın jizarin xore Kürdi immekin kamekivani usahaya. Kamekivani usahaya ve evcihaya derve perverdeye Kürdi jihaya. Gelek walatan zarok Kürdi
perwerde dibinin ihtimal ki mazın belki destevanda amurtuna destevanda pürtüktüne tuhazın mesela canan pürtükin mesela ya enstitü hani embejin hinker ya perwerde heyi canan avant tuhazın o بيجي بكشتيج تخازن زيادة تخازن نه عندك عندك نخازن لور سازي مازي مهنن انستي هنن او تخازن جارنان مثلا جي دبي جالك تجار سفارشات او جي سيزارو كان جي دبي ام جي لما جي وك دبي ام دبيز ام جي جالك كيف باش تبن كردين روجافا مثلا جارنا سفارشتن لا او جنل روجافا يعني اللي سيستما بوست شاندنا بوستال روجافا بارتن تونه انا جي روجافا يعني كيسن جي روجافا كردين روجافا يعني الولاتندن بالامت كيشا çünkü damal elmat görün bana sohbetkin Kurdin Rojava yani ligor Kurdin Bakur azmin behtir Kurtugan rala kadar بله بله باشه يعني وقتا کو یک کسک بخوازه جو کتاب بگیره یعنی یک چواد کاره او پروسس چواد چه یعنی سر مالپره هه نه وسا بله مالپره سر مالپره شو جغینی مالپره فروتانمه تونه اوجی چواد به کارتین کردی یعنی به لور کاره به چار جوره پردایم بدم بیجت کاره به کارت خو بده کاره به حواله بشینه تكرر بايبال يجبو دربي ولد بايبال سو بورتن بيبل نهال تركيا نما تركيا نما أنا هم خابن أمجي هناك سلم هناك بيش في ديواري ده لبردريجي ما هيك ما داس فكرية لبردريجي ما داس فكرية شار جورت كاريا يعني شدكن از أول مال براوة از باوردكم از بشوفين مش بركو الزانم نوتشين كتيب نو هاتن شابكرن ويكول بردستوي هون هم باوك خوش برگمان نشاندن داناسنا کتیبان دکن به حیوان دنیسیم نه مثلا به حیوان داخستنا وان کمپانی حیوان مثلا هفته هم وقت نویسکاری هفته نویسکاری پرتوکی تواهی داخستنا که باش دکن داویه هفته کمپانی حیوان چه دبن هر هفته وش تنی وشانخانه کم بیجن بنمونه آنها وشانخانه بیشکچی آنها وان 35 پرتوکی وان تحمیل من تواهی صدیسی ارزانی دانه یعنی هر تم کمپانی حیوان بردوام بله مثلا تشتكي بالكي اوكي يعني وشان خانين دنج هنا شو مقابل كان وجبري الديبويا اوستاي وشان خانه اوستاي احمد هاتبو شوتاندن نگله كس بالك شاندم سيرفيكي و بيسياري خان شاندم قال مثلا بيشتي بو ياري كتابين اوستا بيتر هاتن كرين يعني هي دوخ مثلا انقره كوماليا هيفي مثلا چند جوان لورگریان گفتن ام تخازن تنجبو پشکری داین جوان چند جوان خواندک احتمالا که مثلا خواندک هرین زاننگه هین انقرینه گفتن ام تخازن تنجبو پشکری بستینن نیزی 20-25 پرتوکستاندن مثلا پشتوی هنک پرتوک درنکتی قضیه بود چاپاوی لما گریان مثلا مگه پرتوک میگفت فتونه چاپای قضیه ام چبکن قبل آوستابه دو پرتوکین دونج مرا بجرهم بجرم شنی یعنی خازم پشکری بدن اری یعنی کسک کماله چند جوان سالما گری همش کیف خوش بین یعنی همش شرمزار جتکن همان دام وی مجاره کی کربه inşallah وره گرتن و وره آوتن گرتگی بله باشه يعني او هلوستا و شانگران چوایج برکوهن کتابین وانج دفروشن نظام هلوستا کی چوان نشاندن و هر وسا کتاب فروش چوال نزدیکی به مسئله دبر کتاب فروشن کردی کتاب اراز دست کی داشتی دم دست به کاری کر گلک و شانخانه باوریان ندهات yani de go kaygar tu serbe kavan ne kava yani demaz çünkü tavahir dişevriyem yani başan xaneme mazın bericim nas tikirluan dise başan xana gelek pişkiri danamın heneki van bavar net kiren şu bavar net kiren an hacı gelek kef kaç naviteci bavar yani gibi bavar dikinirsin neci bavar etse bavar net kiren anha ام بنا سالم جت شغلن يعني بريتكاس جنا خون تشور فراتون همان دقيقه بريوان جددن جبر بي كيف انج قالك جمالته برتوكي ماش تفراتون مثلا دما مهانه دچين جوان قالك برتوك دستينن كيف خاش تبن çünkü مخابن piyasada şer heye o برتوك فروش ما جنا جنوان اوجي هم سريوان نايشين اوجي تم تخازمان بداخل السيستم مخابكن كيف خاش اوجي برتوك فروش ماجي شخص sistemama da دو kategoriya normal müşteri و kategoriya پرتوک فروشان پرتوک فروش اتکارش خواهش پرتوک کردی بکره الارزانیه هنگ زدتره ام وک حساب باندن ناساندن و وک پرتوک فروش در نشان و ارزانتر دستینن پرتوک فروش نابین اما پرتوک فروش هم باشه 15-20 پرتوک فروش مهن و جمع دارینه و بیتر باجرین کردان باجر کردان انا باجر کردان و استانبولن مثلا القوسري هنا الاغري هي لواني هي
نسيبين هي وهنا أو جمال دستين جانا. Ya rastı mesela ez bu xwe yani çavdêriyên xwe bêjim ez min xwe bêjim maxta ku ez li vir bim ji ber ku ez zanim gelek kitêb firoş hene hatta şaxên ve şanxaneyan ji li vir hene em mesela mirov dikare belkî li Amedê be dikare here bigire wê rojê encamên lêkolînek hebû gotibûn li Tirkiye piştî Eskişehir rêjeya herî bilind a xwandinê li Amedê lê belê rêjeya firotina kitêbên Kurdî li Amedê kêm e belkî ji hêla we ve lê gelo weqet pirsiyar kir li yani li vir kitêb firoş hene li kitêb firoşên Amedê çi difikirin هما بيجم حروج لبا كتف فروشانن لبا بشنخانن از بما راجع شاشه ديار بكر بلكي خواندن زيده بيجي ستانن كم پرتو پروژه ما شخصیتیم جوان تپرسیم توانایی داشتیم کارتونیه امروز استاتستیکی خود نیرن دیار بکر اوقات باجره که مزنه لسر میلیون جمعراوی هیله ناکبد ناف پنجیجی yani merdin hamu belki 200,000 cumhuriyetinin nizamı Diyarbakır ser milyonekiye nivi merdinci pertun nay frotun ve yani Kurdi nay frotun. Öyle. Kurdi nay. Ne zaman nimiskari meşgul nimiskarin Kurdi jmiyedin jart kevin yani nimiskar bu xwe kitêb bikirin şu teraxwe ev dikere şu wekî ku Ahmed Xan dibeje bazara kitêbên Kurdî bazara Kurdî kesade li bawer dikim hinekî em pê kêfxweş dibin bi evan ji bo ku afirandina çawebêjin lugatekî ji bo afirandina pirtûxaneyekê belê ji bo ez cara dawî mesela ez dixwazim ew bikim bipirsim hûn ji bo pêşerojê çi difikirin projeyên we hene yani piştî 2 sal ezmûna we heye tecrüba we heye Benim olsa پێشەرۆژ ها دو حەب پرۆژەی me hene ji bo pirtûka Kurdî projekîm heye salekî em dixwazim vekin mixabin derfet tune hem ji ber aliyê perê ve tune hem ji ber bûyerên şerê qirêj avir em dixwazim mesela otomatên pirtûkan bîne vir ku deyên sêçiyan ku millet bikaribe bêjin derve ji bilî pirtûk firoş û ser internetê rasterast di wî otomatan de pirtûk ji xwe re bikire projekê olsa ya projekê me nû jî ne pirtûk firoşiye piştî cejna Ramazanê malpereke nû vekin navî sharkistan.com em li wir jî li Kurdistan çi em bêjin tiştên xarin ve xarin û em bêjin cilûberk an jî diyarîkirin mîna baqir û seramîkan li Kurdistan çi were firotin em ê tevhîd ser malpera em bifirojin ve kincên me an jî bêjin çenteyê me Kurdî em bêjin çaya me çaya qaçaq tiştên taybetmendî Kurdan Kurdistan em tevhîd ser malperê bar bikin heta em hekî ku bi qedemê vekin ewişim ost gelek spas bawer rastî ez tu hatî em kêfxweş bûn û bi vê sohbetê te agahiyên xweş da spas mala te spas mala te belê bawer berşev mêvanê bê bû koordinatörê giştiyê pirtûkakurdî.com em li ser pirtûkên Kurdî ka di bazara ser internetê çawa tê firotan ser wê axivîn